bayibona mama uye basitshela ukuthi asithindrane thina nawe ngizokunya baba yaphifelanga siyabonga yesho siyabonga. Hey guys sibuye Sibonile naye. bazositshela nithwenya abazana ngivuke ekseni anivuke enikhulumake nivuke nigcwala imango la sinani sibhekile nje sinivukile ngisho nabanye bavukile sesiyangitshuda seniyabaleka ales akunanex nawuthenga ukudla umuntu udala uyabhulisha ukudla kwakhona lakuphela la godi usekingeni yazi angisazi ukuthi ngenzeni angisazi uzokulala ubuthongo ntabana njalo ngilala ukuthi umbheda wami odrobha wami ngathi ngimara abastata bahlale bayisetha bapenyulula imibhedi iyaphakanyiswa every day and bathini bathunuka yini abantwana basho ngikamaraho hayi cabanga abantwana bakho babelethileko hawo number 3 number 4 hayi mara ke uzabulala ubuthongo uzokulala ubuthongo sakubelethela namhlanje hayi ngidiniwe hayi ngidiniwe chef bafika isikhathi sekolo yamunyaka wonke yeah ikolo istakile oh pheli battery tikiti ya starter basibuyisela lona kodwa kwena lo munye lo ufuna ukwela ngekani ukuthi akhe lo yamkhongisa ngiyamtshela ngithi awuweli yasuka lapha ienga umuntu waba neenga ngazi nakhona bawela ini ngoba ngibakwandlovu simandrebele mara ufuna ukwenza isiko alibona lenziwa babantu yeah so ngidiniwe lezi inkuni nazi ngemuva ngiphathelene nenkuni basho uyawela ukuthi vele yokubalekela ya vele uza kubalekela ngapha ecamp akunandaba balaleli bese siyabonga amaphotla sisibathulile nabantwana sithi silayelise sithi dudu sisizokudila nabo siyabonga kakhulu umama sicabanga ukuthi uzokulala ubuthongo azishe